Iran yagabye urufaya rw'ibisasu kuri Isirayeli. Isirayeli nayo yagabye ibitero bikomeye kuri Iran ndetse yica abari mu mugaba mukuru w'ingabo. Abasirikare babeshywe ko hari inama nuko byagenze ngo Isirayeli gabe ibitero muri Iran. Akantu ko kandi Isirayeli kandi yahize kugurutsa indege zabo mu kirere cya Iran. Ibintu bimaze igihe kitari gitoya. Iran yaciye amarenga yo kurasa ku birindiro bya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza, yewe n'ibindi bihugu byose bihirahira kuba byafasha Isirayeli mu kwirinda cyangwa se kurwanya ibitero igabwaho na Iran. Haracura iki hagati ya Isirayeli na Iran? Mu ntambara ikomeje gukaza umurego. Intambara yamaze gufata indi sura hagati ya Isirayeli na Iran. Reka tubive mu zindi buzingo. Ikaze ku wa gatandatu ku isaha y'isa 5 z'ijoro n'iminota 51 Iran na Isirayeli byinjiye ku munsi wa kabiri wo guhererekanya ibisasu. Kuri wa gatandatu kandi Isirayeli yakomeje kurasa ahantu hatandukanye ku butaka bwa Iran mu gitero yise Operation Rising Lion. Mu masaha y'igicuku Iran yagabye igitero kirimo indege za drone n'ibisasu byihuta ku muvuduko w'ijwi bigera ku 100. Bimwe byasamiwe mu kirere, ibindi byaguye ahantu hatandukanye muri Isirayeli. Iran yarashe ku cyambu cya Haifa no mu mujyi wa Tel Aviv. Ubuyobozi bw'umujyi wa Haifa bwavuze ko nta gisasu cya Iran cyahaguye, ko bagiye kubona ibisigarizwa by'ibyo bisasu ahantu hatandukanye, ndetse ngo nta muntu wigeze agira ibibazo muri uwo mujyi. Urwego rushinzwe ubutabazi muri Isirayeli, Magen David Adom, rwavuze ko umugore wapfiriye mu bitero bishya bya Iran mu gace ka Galilee cyangwa se Galilee y'uburengerazuba, ndetse n'abantu 14 bakomeretse. Isirayeli yari yatangaje ko abantu 3 bamaze gupfa nyuma y'ibitero bya Iran. Ibyo Iran yahaye izina Operation True Promise 3 cyangwa se amasezerano y'ukuri ya gatatu. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko nta biganiro akeneye na Amerika mu bijyanye no kuganira ku ntwaro z'ubumara mu gihe Isirayeli ikiga bitero ku gihugu cye. Yavuze ko ibi bitero nibikomeza Iran nayo izohereza kandi ishyizemo imbaraga nyinshi. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu nawe avuga ko ibitero Isirayeli gaba kuri Iran bizakomeza kugeza ku ntego zayo zirimo gusenya ibikorwa remezo byahakorerwa intwaro z'ubumara n'ahandi hantu hatandukanye. Ku wa gatandatu w'ejo kandi yavuze ko abasirikare bakuru ba Iran bagera kuri 30 bamaze gupfa, harimo abagaba bakuru b'ingabo. Isirayeli yarashe ububiko bwa petroli buri ahitwa Shahran, ari mu murwa mukuru wa Iran, Tehran. Dusubire kandi ku isaha y'isa 10 z'igitondo n'iminota 13 igisirikare cya Iran cyarashe ibisasu byihuta cyane kurusha ijwi bibasha kuzimirizwa mu kirere, ibindi bigwa ku nyubako ku butaka bwa Isirayeli. Ibitero bya Isirayeli kuri Iran bishobora gutangiza intambara ikomeye hagati y'ibihugu byombi n'akarere birimo muri rusange. Buri ruhande rurahigira kumvisha urundi. Isirayeli ivuga ko Iran yarenze umurongo utukura ukugaba ibitero ku nzu z'abaturage bayo. Iran nayo ivuga ko igomba guhora ibitero bya Isirayeli. Nyuma y'ibitero by'indege 200 za Isirayeli kuri Iran byanahitanye abayobozi b'ingabo za Iran n'abashakashatsi mu by'intwaro z'ubumara. Iran yabanje kohereza drone 100 muri Isirayeli, nyuma ikoresha ibisasu byihuta cyane bigamije kurasa ahantu hatandukanye harimo ni Yerusalemu cyangwa se Jerusalem. Ikinyamakuru The Australian kivuga ko ibisasu bya Iran byaguye ahitwa Itelan hafi y'inyubako ya Minisiteri y'Ingabo izwi nka Kiria. Amashusho agaragaza igisasu cya Iran gisenya inyubako zegereye ibiro bikuru by'ingabo za Isirayeli. Akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi UN kateranye kiga kuri iki kibazo. Intumwa ya Pakistan yagaragaye inenga Isirayeli, ivuga ko nta bushobozi yakoresheje mu kugaba ibitero kuri Iran, ndetse ko ari ubushotoranyi. Kimwe n'Ubushinwa bwamaganye cyane mu mugaragaro igitero cya Isirayeli, buvuga ko ari ukurenga ku busugire bwa Iran. Ku rundi ruhande kandi mu makuru avuga ko Amerika yahaye ubutasi Isirayeli kugira ngo ibashe kurasa kuri Iran, ndetse ibitwaro bya Amerika yafashe Isirayeli kurinda ikirere cyayo. Iran yabwiye abari muri ako kanama ka UN ko ibitero bya Isirayeli byahitanye abantu 78 barimo abasirikare bakuru n'abasivili, abandi 300 bagakomereka. Ku wa gatanu ku isaha y'isa 1:43 Isirayeli yashyizeho ibihe bidasanzwe isaba abaturage bayo kugendera ku mabwiriza bahabwa ari igisirikare. Iran yohereje indege zitagira abapilote 100 kugaba ibitero mu rwego rwo kwihumura kuri Isirayeli. Ibi bikaba byaratangajwe na Brigadier General Efi Defrin, umuvugizi w'ingabo za Isirayeli, Israel Defense Force cyangwa se IDF. Uyu Brigadier General kandi Efi Defrin yemeje ko harimo gutegurwa uburyo bwo kurasa izo ndege. Defrin kandi yemeje ko umugaba mukuru w'ingabo za Iran yiciwe mu bitero bya Isirayeli, kimwe n'umuyobozi mukuru wa Iran ushinzwe ibihe bidasanzwe. Leta ya Isirayeli kandi yagabye igitero gikomeye kuri Iran ishaka gusenya ibikorwa by'icyo gihugu bigamije kugera ku ntwaro z'ubumara. Mu bahitanywe n'igitero harimo umugaba mukuru w'ingabo za Iran Hussein Salami,
Iran ishinja leta zunze ubumwe za Amerika gufasha Isirayeli muri iki gitero. Amerika ikabihakana. Icyakora perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko icyo gitero kiba yari yabimenyeshejwe. Igitero cya Isirayeli cyahitanye abantu batandukanye barimo n'abayobozi b'ingabo muri Iran ndetse n'abasivili. BBC ivuga ko televiziyo ya leta yo muri Iran yatangaje ko mu bapfuye muri iki gitero cyiswe Operation Rising Lion inarikura barimo umugaba mukuru w'ingabo za Iran Hossein Salami, hakabamo witwa Golamar Rashid wayoboraga ikigo cyitwa Qatam R&B, hakabamo n'uwitwa Feredon Abasi umuhanga mu bya Nikleyeri, akaba yarayoboye umuryango ushinzwe ingufu za Nikleyeri muri Iran, hakabamo n'uwitwa Muhammad Mari nawe n'umuhanga mu bya Nikleyeri yari no muri gahunda za Iran zo kugera ku ntwaro za kirimbuzi. Abandi byemejwe ko bapfuye ni Mohammad Bagheri umugaba mukuru w'ingabo za Iran zirwanira ku butaka, na Ali Shamkhani akaba yari umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kugeza ubu Iran ivuga ko Isirayeli ibona igisubizo gishaririye. Mbere y'iki gitero kandi leta zunze ubumwe za Amerika zari zakiye abakozi badakenewe cyane muri ambasade yayo muri Iraq. Perezida Donald Trump yari yavuze ko igihe cyose Isirayeli ishobora gutera Iran hashobora kubaho kwihimura ku bikorwa bya Amerika biri mu karere Iran irimo. Mbere y'ibyo kandi abasirikare bari babeshywe ko hari inama uko byagenze ngo Isirayeli gabe igitero kuri Iran. Amasaha 48 yari ashize Isirayeli gabe ibitero ku bikorwa remezo bya Iran hakorerwa intwaro za Nikleyeri n'izindi zikomeye, ndetse na Iran yihimura kuri Isirayeli mu masaha make cyane. Ibi byatumye umuriro waka kurushaho. Iran yavuze ko harashwe inganda zayo nyinshi zitegurirwamo intwaro za Nikleyeri ndetse n'ahandi hari ibikorwa remezo by'ingufu. Imibare yashyizwe hanze n'ingabo za Iran bigaragara ko abasirikare bakuru bishwe ari 20 barimo n'uwari umugaba mukuru w'ingabo. Impande zihanganye zakomeje gutsimbara umugambi wo gukomeza guhangana kw'ibi bihugu bidashaka gutsindwa nta na kimwe cyemera gutsindwa. Isirayeli kandi yahoze ihiga kugurutsa indege z'ingabo zayo mu kirere cya Iran. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yatangaje ko ibitero byagabwe muri Iran kuva kwa gatanu byaharuye inzira igana muri Tehran, ku buryo mu minsi mike iri imbere indege z'igisirikare cyayo zizaba zigurukira mu kirere cya Tehran. N'umunsi wa kabiri ibisasu binyuranamo hagati ya Isirayeli na Iran. Isirayeli yavuze ko ibi bitero byari bigamije gusenya ubushobozi bwa Iran bwo gutunganya intwaro z'ubumara zakorerwaga mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yavuze ko umugambi bari bafite bawugezeho kuko inganda nyinshi zakorerwagamo intwaro za Nikleyeri zamaze gusenywa. Ati twaharuye inzira igana Tehran. Mu gihe gito kiri imbere muzabona indege za Isirayeli, ingabo zirwanira mu kirere za Isirayeli, abapilote bacu baguruka mu kirere cya Tehran. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yatangaje ko ibitero kuri Isirayeli bitagiye guhagarara muri iyi minsi, kiteganya gukomeza kugaba ibindi byinshi mu gihe Isirayeli avuga ko izakomeza kugaba ibitero i Tehran. Ati ibikorwa by'ubushotora bya Isirayeli nibikomeza bizasubizwa hakoreshejwe imbaraga zikomeye z'igisirikare cya Iran. Isirayeli kandi yabanje kugaba ibitero kuri Iran yica abantu 78 barimo abasirikare 20 bakuru n'abahanga mu bya Nikleyeri bagera ku 9. Mu kwihimura kuri ibi bitero rero Iran nayo yarashe ibisasu bigera ku 100 muri Isirayeli bikomeretsa benshi ndetse bisenya n'inyubako nyinshi. Iran iyo yaciye amarenga yo kurasa ku birindiro bya Amerika n'Ubufaransa yewe n'Ubwongereza. Leta ya Iran yaburiye ibihugu bya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza ko nibikomeza gufasha Isirayeli mu bikorwa byo kwirinda ibitero igabwaho n'ibirindiro byabo n'amato y'intambara biza kugagwaho ibitero. Harimo ijoro ryo kuwa 14 Kamena 2025 Amerika yemeye ko yafashije Isirayeli guhanura ibisasu byaraswaga na Iran. Ubwongereza nabwo bwavuze ko bwagenzuraga hafi umutekano w'abakozi ba ambasade bawo. Ubwongereza nabwo bwavuze ko bwagenzuriraga hafi umutekano w'abakozi ba ambasade yabo Tehran. Gusa bwavuze ko nta ntwaro bwahaye Isirayeli. Ibitangazamakuru byo muri Iran byatangaje ko ibitero bishya bya Isirayeli byageze Tehran no mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Isirayeli yavuze ko Iran nikomeza kugaba ibitero kuri Isirayeli Tehran iza guhinduka umunyonga. Iran yavuze ko ibitero bya Isirayeli byahitanye abantu 78 barimo abahanga mu gukora ibisasu by'ubumara babarirwa mu 9. Nkuko nabibabwiye, haracuri iki hagati ya Isirayeli na Iran mu ntambara ikomeje gukaza umurego. Intambara maze gufata indi sura hagati ya Isirayeli ndetse na Iran. Iran na Isirayeli bikomeje kurasanaho. Ni nyuma y'ingabo za Isirayeli zikomeje gukoresha indege za gisirikare na drone zikarasa mu bice bitandukanye bya Iran, cyane cyane mu mujyi wa Tehran no mu nkengero zaho. Hani kuwa gatanu mu masaha y'igitondo mu bitero byaguyemo abasirikare bakuru bikangiza n'ahantu hakorerwaga ibisasu bya kirimbuzi. Muri icyo gitero kandi Isirayeli yakoresha indege z'intambara zirenga 200 na drone zigera ku 100
yarashe inganda zakorerwagamo ibisasu bya Nikleyeri, inganda zatunganyaga mesure zikomeye, ibiriro bya gisirikare n'inzu z'abayobozi bakuru b'igisirikare. Ibice byibasiwe birimo uruganda rwa Natanz rutunganya ubutare bwa uranium ari nabwo bukoreshwa mu gukora intwaro, n'utundi duce twa Tehran, Tabriz, Isfahan, Arak ndetse n'ahitwa Kermanshah. Iran yatangaje ko abayobozi bakuru b'igisirikare bishwe barimo General Hossein Salami, umugaba w'ikirenga w'ingabo, wari umwe mu bakomeye mu gisirikare, hakaba n'umwizerwa nimero ya mbere y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, hakaba Ayatollah Ali Khamenei yahise asimburwa na General Mohammad Pakpol. Undi wishwe kandi General Major Muhammad Bagheri wari umugaba mukuru w'ingabo, na General Major Goram al-Rashid ari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cyitwa Qatam al-Nabia, ari nacyo cyari gishinzwe gutegura ibitero n'ibikorwa bya gisirikare. Abandi bishwe barimo abahanga mu gutunganya ibisasu bya kirimbuzi nk'uko nagiye mbabwira. Igitero cya Isirayeli cyiswe Operation Rising Lion nicyo cyabahitanye. Isirayeli yavuze ko iki gitero ari igikorwa cyo kwirinda Irani ndetse kikayirinda no kuba yakora intwaro za kirimbuzi. Minisitiri w'intebe Netanyahu avuga ko Irani ari icyago gikomeye cyane. Umuyobozi wa Iran Ayatollah Khamenei yasezeranije igisubizo cy'uburakari bukabije kandi bubabaje cyane. Ambasaderi wa Isirayeli mu Rwanda Einan Weiss yabwiye itangazamakuru ko igitero cya Isirayeli cyagabwe kuri Irani ari amahitamo ya nyuma, kandi yabikoze mu rwego rwo kwirwanaho. Yanasobanuye ko ibitero byabo byagabwe gusa kubw'ibikorwa bya gisirikare ndetse n'iby'ingufu kirimbuzi, ko bitagamije kwibasira abasivili. Ati Isirayeli ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, bityo rero yakoze igikorwa cyo kwirwanaho nk'amahitamo ya nyuma, ihamye intego kandi bikorana imbaraga nyinshi. Ibi bikiba rero Irani yahise yihorera ku kamwanya. Irani yahise itangaza ko igomba kwihorera, maze guhera ku mugoroba wo kuwa gatanu yohereza drone zigera ku 100 zitagira abapilote ku butaka bwa Isirayeli, nubwo nyinshi zasandariye mu kirere zanowe n'ubwirinzi bwa Isirayeli. Ibihugu birimo Jordani nabyo byahanuye ibisasu bya Irani byanyuze mu kirere cyabyo bigiye gutera Isirayeli. Mu ijoro rishyira ku wa gatandatu impande zombi zarasanye biratinda, nabwo ibisasu byakomeje kugwa mu mujyi wa Tehran, mu gihe ku rundi ruhande Iran nayo yarashe mu mujyi wa Tel Aviv. Umubare w'abapfuye ugakomeza kwiyongera umunsi ku wundi. Ibitero bya Isirayeli kuri Iran byaguyemo abantu 78 harimo abayobozi bakuru b'ingabo. Intumwa ya Iran muri Loni Amir Sayedi Ilavan niyo yatangaje ko imibare yo mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni yabahitanywe n'icyo gitero ari abo ngabo. Yavuze ko abantu barenga 320 biganjemo abasivile bakomeretse. Ku rundi ruhande kandi muri Isirayeli havuzwe umugore umwe wapfuye yakomerekejwe n'ibisasu byahitanye umujyi wa Ramat Gan, abandi 7 barakomeretse. Ni imibare ikomeje kuzamuka kuko hari ibitangazamakuru bimwe byavuze ko abamaze gukomereka muri Isirayeli barenga 30. None iyi ntambara ko ishobora kwadukira n'ibindi bihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yatangaje ko ibi bitero bya Isirayeli byari byamenyeshejwe yuko biri bugabwe kuri Iran mbere ari Isirayeli bitangaje. Amagambo afite byinshi asobanuye kuri iyi ntambara, kuko Iran yahise ivuga ko ibihugu byose bishyigikiye Isirayeli bizagabwaho ibitero. Trump ati twari tubizi byose kandi twagerageje gufasha Iran bidaseba cyangwa se gapfa burundu. Nagerageje gufasha kuko nakwishimiye kubona ubwumvikane bugerwaho. Trump yavuze ko adashobora kwemera ko Iran itunga intwaro za kirimbuzi. Iran yarashe ku birindiro by'ingabo za Isirayeli, nubwo ibisasu byinshi bya Iran byarashwe na Isirayeli bitaragera ku butaka. Hari bimwe byaguye ku nyubako zo mu mujyi wa Tel Aviv na Jerusalem cyangwa se Yerusalem, bikangiza ibintu byinshi. Hamwe mu hantu bivugwa ko harashwe na Iran nahakorera ingabo za Isirayeli. Abanyamakuru bahageze bavuze ko inyubako zose zasenywe ndetse ko ibyangiritse ari byinshi. Harabarwa nibura ibisasu 150 byarashwe na Iran kuri Isirayeli mu ijoro ryo kuri wa gatanu rishyira ku wa gatandatu. Ntabwo bigamije ariko gusenya inyubako zisanzwe, ahubwo ni za gisirikare. Isirayeli kwifashisha intwaro zayo hamwe n'iza Amerika zandura ibisasu zirimo izitwa Iron Dome, David Sling Arrow Period n'iyitwa THAAD. Iran na Isirayeli byanze kuva ku izima. Ese iyi ntambara zarangirite? Imbwirwaruhame z'abayobozi ba Isirayeli na Iran zigaragaza ko impande zombi ziteguye gukomeza kurwana. Isirayeli ivuga ko guceceka mu gihe umuntu agambiriye kukwica yaba ari ubufatanyacyaha bukomeye. Isirayeli yagabye ibitero muri Iran ku wa 13 Kamena 2025 ikoresha indege za gisirikare magana 2. Irasi ibikorwa remezo bitunganya ingufu za Nikleyeri ndetse yica abasirikare bikomeye barimo n'umugaba mukuru w'ingabo nk'uko nagiye mbivuga. Isirayeli yarasaga hari inganda za Nikleyeri ivuga ko uburyo bwo kwirinda ko Iran yazarimbura iki gihugu. Ibitero byahitanye abantu 78 barimo abasirikare 20 bakuru n'abahanga mu byo gukora ibisasu bya kirimbuzi. Wa 13 Kamena kandi Iran yahise yihimura
nayo irasa ibisasu mu mujyi wa Tel Aviv. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iyi video. Nibagiwe gukanda subscribe ndetse nakagira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Kwibutsa kandi ko nyirizina ari ngiye umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco ndintore idacogora umuhamya w'ibintu n'imigambi. Inyira twumva byose nyiri nyinshi usanga hose ndigomba idahusha ndingaje itanyeganyega ndumugano w'amagambo ndindirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangiso y'inyange, umunyamutima w'ingabo za kirimo. Intore itarambirwa, ndindangabirwa itarunduka, ndisoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga kuri ngende Plava, iyi ni Plava TV. Dore muri video y'utaha.